na mimba. Miezi 9 ndio anazaa. Mimi nimekuwa kwa ofisi miezi 6. Si mniongezee hiyo 3 muone mtoto akizaliwa. Kama namna gani? Basi kwa hayo mengi na machache, kuna nafasi pia tulitafuta ya walimu, mabarua zimetoka, tutapatiana. Saizi kuna mkutano ninaenda mahali, kuna watoto wametoka umaskini, hawajui kama wanaenda mbele, wanarudi nyuma. Hata ukiwauliza saa hii ni mchana ama usiku, hawajui, kwa sababu wako na mawazo, hawajui kesho wataenda shule gani. Nimekusanya hao watoto karibu 20 wenye wamepata max 300, 290, hawana wazazi, wametoka kwa familia. Pesa CDF imechelewa kidogo, iko na maprocess, watu wenye watasaini karibu watu 10. Nimesema mimi ile yangu ya mfuko, hao watoto kesho nitalipa na pesa yangu waende shule. Kwa hivyo hao watoto wamekuja na wazazi, nienda kutana na wao, niwahakikishie, niwalipie shule, waende shule kesho, wasome, wakuje watusaidie. Ama namna gani? Si nimefanya vizuri?